Pozdrav gameri, ja sam Nafec i gledate prvu epizodu na mome kanalu. Kao što vidite, ovu igricu vrlo dobro znaju svi, to je Minecraft. Igrat ćemo preživljavanje. Sad, prvo ćemo da nađemo drvo, da mogu da napravimo osnovne stvari, na primjer krampu, mač i tako dalje. Malo ćemo travi ovdje sjeći. Gdje si kokoško? Koška. A ne, to je mačka na rusku. Evo još jedne. Dođi vamo. Dođi vamo, evo ga. Mogu smo se jedno naći drvo. Evo ga. Opa, evo ga još jedna, ali neki nećemo staviti za posle. Ne znam sad da li je u močvara, jest, možda nije jest. Ja mislim da jest. Ga savršeno drvo. Nešto mi sjeckao sad. Ne znam zašto, FPS je pao skroz. Evo ga, diže se polako. Gore dole, gore dole. Ne znam zašto mi sjeckao sad. Sad da doću. Sad ćemo napraviti zanatski stup. Tako. Evo ćemo postaviti tu i sad ćemo napraviti štapiće. A od štapića o sjekiru. A sa sjekirom ćemo da lakše sječemo drva. Evo ga. Tako. Mislim, nije još dosta, još ćemo možda jedno drvo isjeći. Pošto trebamo napraviti makar malu kućicu za jednu noć. A ne da se krijemo pod zemljom i tako tu. Evo ga još jedno drvo. Ja mislim da će biti dovoljno kad napravimo daske, da budu sve daske. Evo ga. Ovo je dovoljno. Evo jabuka. Tu baš treba. Mislim da sam ovamo da napravimo kuću gdje smo se spavnovali na početku. Idemo sad do tamo. Evo ovamo se FPS povećalo. Evo ga, sad smanji. Ne znam zašto mi sjeckao malo prije nije kad sam snimao. Pa nije valjalo pa sam morao iz početka. Evo ga ću malo za pijesak. Za prozore. Čuje mene za pijesak. Jesam, onako gore, evo ovdje gore ćemo da napravimo. Evo ga, šljunak. Evo na ovom mjestu, tamo imamo i krave blizu, hrana, sve. Ovo ćemo da poravljamo posle sve, samo da začas. Opet imamo i svinje tamo. Samo da sklopimo jednu malu kućicu. Mislim da će ovo biti dovoljno. Evo ovako. Tako mala će kućica biti. Ne, ajde još ću jednu dasku gore. Tako. Evo ću. Isći neka stvar neka, ajde. Tako, ovo mi je odšla u ne vezi.
Jo, slavno čovječe, ne mogu da vjerujem. Šta mi je? Evo ću mu sad isjeći. Gde si bre, kokoško? Ajde, ovo ću se isjeći. Ne, sad ću da zatvorim prvo, ajde. Prvo ću krov. Evo, ako ću staviti od ozgor. I ovo ću ovako staviti. Tamo, dobro, mala kućica. I sada ću stol da stavim tu i sada ću da napravim kamp. Neka uzet ćemo ovo drveće ovdje. Daske. Tamo imamo puno kamenja ovdje. I uglja ima isto puno ovdje. Tamo 3. Ajde još ćemo. Tako. Još ću štapića da napravim. Evo ga. Tako sam da popim ovo i idemo tražiti ugalj. Možda će biti neđe ovdje površin, pošto je uvijek tak nekad. Sve šljunak. Oko moj, tu je gore snijeg. Ajde malo ću ubrzat. Ali hrana mi se troši. Šta je bre ovo? Samo šljunak. Opa, ga ovo. Evo ga. Evo ga i ovdje. Evo ga. Idemo dalje. Tako. Joj, šta mi je? Ja sad će biti ovo uglja dovoljno samo za malo baklji da ispečim mesa. Da ispečem, ajde ovo ćemo svinja ubiti. Pa, ovo su dva mesa. Imam malo butkica da ovo. I taj dio ovo ćemo ovdje. Kad sam već tu. Skupio sam. Prvi sam level. Evo, sad ću. Ovo pa još jedno jaje. Baš sam spamevala, ali ovdje ima baš puno životinja. U sljedećoj epizodi ću da napravim